Mafhungo nga Rofhiwa Tshikovhele. Lokovhela ndi madekwana hu khou tevhela mafhungo. Philisi ya finasteride i shumiseswaho nga vhathu vhane vha khou lingedza u thivhela u xelelwa nga mavhudzi i khou ṱumanywa na mutsiko wa muhumbulo na u ḓivhulaha. Izwo bviselwa khagala kha tsedzuluso ntswa yo ṅwalwaho nga muḓivhi wa mutakalo wa tshitshavha Profesa Vho Maya Brazis u bva Hebrew University of Jerusalem. Ngudo yavho yo anḓadzwaho kha The Journal of Clinical Psychiatry yo shumisa data u bva kha ngudo dza malo khulwane dzo gandiswaho vhukati ha ṅwaha wa 2017 na 2023. Kha bammbiri ntswa yo gandiswaho kha Journal ya Nature Mental Health, vhasedzulusi vha ri u aluwa kha tshiimo tshine ha vha hu si na ndinganyelo tshitshavhani zwi kwama maluvhi a vhana nga nḓila i si yavhuḓi. Tsedzuluso yavho yo wana uri u tshila kha tshitshavha tshine lupfumo lwa kovhekanywa nga nḓila i sa lingani zwi kwama mveledziso ya vhuluvhi. Ngudo yo rangwa phanḓa nga King's College London. Muhumbulelwa Vho Sikhumbu Phaṱhutshedzo vhane vha khou livhana na mulandu wa u tshipa vho dovha hafhu u ḓivhonadza phanḓa ha khothe ya madzhisiṱiraṱa wa Thohoyanḓou ṋamusi. Muhumbulelwa vhane vha ḓivha sa muprofita Vho Muritho Ndibe vha khou ita khumbelo ya beiḽi, he murena vha haṱula vha tshi khou sumbedza uri u vha ṋea beiḽi zwi nga vha khombo vhukuma. Zwo ralo Vho Muritho ndi vhane vho dzimiwa beiḽi, he khothe ya fhedza i khou fhiriselwa phanḓa ya kha ḽa vhu-13 ḽa ṅwedzi wa Ḽara ṋaṅwaha, ngeno vha tshi ḓo ḓivha vha tshiṱokisini. Vho Agnes Thomoli vha TVEP ndi vhane vho amba zwi tevhelaho. Renessa Thohoyanḓou Victim Empowerment Program ro vha ro ḓa fhano Thohoyanḓou Magistrate Court. Muhumbulo muhulwane wa uri ri tikedze muṱa kha khesi heiḽani yo tambudziwa ha ṅwana lwa vhudzekani. Zwine zwa tou takadzesa kha musi ndi zwa uri mapholisa vha khou isa phanḓa kana magistrate vha khou isa phanḓa na u sedzulusa hoyunoni mulandu wa u ripa ha ṅwana wo fhiriselwa phanḓa u swika dzi 13 dza November hu tshi khou ḓi itiwa dzi ṱhoḓulususo. So riṋe sa TVEP ri dzi ṱhoḓulususo kha dzi itiwe kha musi hu dovhe u wanale na miṅwe milandu ine kha musi yo itiwa ine vhathu vha hone vha khou ofha u i ripota u itela uri vhatambudzi vha vhana vha ḓi wane vha fhethu ho teaho. A khou guma ngorali mafhungo fhano kha Belleran News. Arali hu na mafhungo ane vha tama ri tshi a tevhelela vha ri founela kha 083 861 2263. Maṅwe mafhungo ndi vhavhyelana o tshifhingani tshiḓaho. Ndaa. Lwa miṅwaha I fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vha endedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini hu tshi katela na u welekanywa mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vha endedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenelela vhuṱambo vhufhio na vhufhio kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service, no place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vha nga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai vha songo tsha ṱwa vha tshi rengwa nga ṱhoho lini. Belleran Brands I hanefha tsini na vhone ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bva afho tshelede I khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belleran Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.